Sigurno. Nije plana. Ne baš ovih dana, ali nikad, čini mi se, nije bio ni dan mladosti. Pri pjesmu su imali pravo na pola druge se diga protestno maha rukom, počeš ja mislim. A to su prišli? Istina, da li ću ja da ono štale i to preko noći da činim štalove i gotovo, da bi ono niti da mu blago stoji vani, preko noći kada činim štalove da bi mu Dakle, evo, koristim priliku da još jedan put cjelokupno pučanstvo upozna s našim jubilejom, s 33 godišnjicom našeg postojanja, povodom obilježavanja Dana grada Pule, 4.5. ovu subotu, to znači samo za 2 dana, imamo taj naš slavljenički koncert u Istarskom narodnom kazalištu. Pozivam vas sve da nam se pridružite našoj fešti, jer sasvim sigurno će to biti jedna vrlo zanimljiva i jedinstvena manifestacija. Program šarenoliki sa puno gostiju, pa bit će tu i akustičari iz grupe Gustafi, dakle nešto što još nije viđeno, poznati akustičari iz grupe Gustafi nastupaju. Pridružuju nam se i stari Gustafi, Bilić, Edo, Pere, Vlado, Rus, Tajči, uglavnom oni koji su nekad bili poznati kao grupa Katram nam se priključuju u toj svirci. Imamo i gosta iz Zagorja, konkretno je Zabuka Tomislava Golubana koji sa svojim ustavnom harmonikom, poznati blues svirač koji je potegnuo iz daleka da bi nam se pridružio i potpomogao malo proslaviti ovu feštu našu, a završetak naravno bit će kao što se priliči. Gustaf ima s jednom štalom, s jednom pravom štalom Istarskom narodu. Zahvaljamo se i našim sponzorima ili kako da ih nazovemo, organizatorima gradu Pule, a odnosno organizator je danas sponzor kojima također zahvaljamo da nas se sjetio povodom našeg jubileja i sa zadovoljstvom smo s njime surađivali i napravili tu manifestaciju.